O yo de yi examen de no yoro do o BPC le ana do egbesi ayi de ho diyan ye na do me de dipo me de ma dipo mo nye do o vide ma wason ni egbe ye na mo kunje do propogo o jira we ma e wa agba mi tonji egbe afon le minaze do o to me na mi bo egbe kabasi azan atonto o ji asun pe fo ko aton nu klopoto e me mi tin teton bon mina do la tribune de la capitale ouais non au capital lodi dokpo mbodo mo lo egbesi ayi de ho diyan o vide yi o tempo yo me dagra me ton e rodo BPC le ye na mo yin me de dipo me ma dipo mo me do taragbe po me ma do taragbe po ara ero nya ma te do taragbe po de kewe o pe de temo to so fre pon le Béninois libéré di we mi na mi pombo na do na mi lo mo lo o wada yi kako do nu de na ba si le ECOWAS bi we ya wada yi a-t-il déjà tenu ses engagements ou cambio we Béninois libéré te nya na mo nde tu oro anayi le Béninois libéré mais anamo nous mon canton le matinal ou on va donner mi pondo molo matinalement do a fon we gbe we mi na donner mele popo ataro molo yin ya mi to ajo wa to le de ye do senwe a che piparo ko me wa hun ye me popo atamo les marchands expriment leur soulagement et diront et mi na volotoire a ilabe le potentiel ou on va mo pondo molo o bio chane gi mi tope Pascal Yesu menele popo wada oye yi yedo o janjito o CS mo nye aranyon de CS ro anaho o journal ene bonamo e adebe fraternité wo wa do bolu hoko wa ni na ina mi mo bo wa mo dinamo de shakisa we chanto wa ba to nu kona bolu ho to bere to me na we ye u de yin ko jira so wa tore e ro do bolu ho le na we ye ka mo nu mo ko to gbo anamo hiaro fraternité me la nouvelle tribune où on va do dido dinamo yo de na se to senale a endo mo institution yo yo wa yin to bere to me na se infle le din yo de nu kume e to to wo nya na mo nu kume e to a ho la nouvelle tribune egbeto le patriote où on va mo dinamo Europe po Africa ko ye to alo sin do po bonado wa so taun bona sota nu e bayi o chenu tote l'Europe et l'Afrique s'organisent pour contrer la fast fashion chinoise. Nous baillons au chinité, boto nous te mettons là, baillons beaucoup de courants. Yere do emina sota nous manquons à Namodura, à Nahojra, Egbeton, Bora Modeme. Bon, give me talk by the guy, c'est et te katoyin. Bon, dynamise info. Ero enero akwa hiro ogbemima nukumoja nugoto le matin où on va monter dans mon o topa e pokwa dimo ara ro bro akwari ara do iso e o de kwara ko bi wo wezumo yi so to e bo lulu mara do nu me u wezumo anazema e wa do nu ti wa de wa melete to wan do si ahime e mi na do po enu bo ezaye me popo wa da se so fle le coopérant où on va monter dans mon nous bayi otogante edo emina gbe kandego bo otoviro propo bere toto yimero propo na mo oten joteme bono ou edo nous continuerons d'agir pour bâtir un Bénin où chacun trouve sa place le coopérant wedo ho mon koto de otogan mi to domo la boussole où on va donner mi pondomo une distinction à la hauteur d'un destin d'exception mais nous doit écarter Anayo Domolo, Robert Biyan, général Robert Biyan, Rodouete, et Tatouazoué Kadomo, Nyako, et au journal Egbeton, Anamo, Yade Memo, bon, et Bénin intelligent, ou on a donné l'état de pont, bon, émino intelligent, et on a montré nous et Togan Bayon, et Gualona, à Joaton, un coup de pouce aux commerçants, l'autre quotidien, et on a dit dans la mino, yana mo nu kume yo mbre asen to seda to le popo ata ani ho hojira we ma mi to egbe to mo bon matin libre wo wa do mo librement to afonu egbe emi le na sutara nu wa egbe to bora do na mi po no mo o to gbaku to nu lo ye do na tepo bonyo nu to azo o toro gbaku to nu bora mo to wa ti te dego bora li fe bora nu mo ko to ye na to ma wa gba Yesu ara se kwa to epo yawe bora ho hojira we ma le bora mo nunde kandemere bwana soto kipoto kanji diato vigile podo alonu podo eyo wa ange podo désiré topo bon vigile do ni so